وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا بإخواني الأفاضل وأخواتنا الفضليات في مواصلة دروس اللغة العربية التي أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن ينفع بها ولا يحرم الحاضرين ولا السامعين ولا القائمين الأجر والثواب عليها. Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу шейх хафизахулла, Аллах Таалага мактууларды айтып, андан соң пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттарды айткан соң айтат, урматтуу угуучу байкелер жана эжелер, сиздерде бир туугандарыбызды кош келиңиздер дейт ушул сабакка. Улантабыз дейт. Сабакта араб тили боюнча сабагыбызды улантабыз дейт. Жана Аллах Тааладан сурайбыз ушул сабакты бизге пайдалуу болгон болсун дейт. Жана ушул сабакты угуучуларды жана катышуучуларды жана уюштуруучуларды Аллах Таала бизди ушундай сооптон бизди кур кылбасын дейт. وكنا قد توقفنا في الحلقات السابقة من حفظ الحروف ثم التعرف على أشكال حروف اللغة العربية في أول الكلمة ووسط الكلمة وآخر الكلمة، ثم أخذنا نبذة يسيرة عن معنى الحركات الثلاث: الفتحة والضمة والكسرة، وأخذنا معنى يسيرا جدا عن السكون، وأيضا أخذنا شيئا من قراءة الحروف بحركة الفتح وانضمام الحروف إلى بعضها البعض لتكون بعض الكلمات بحركة الفتح. Өткөнкү сабакта биз деген ошол тамгалар деген сөздүн башында кандай жазылат, сөздүн ортосунда кандай жазылат жана сөздүн аягында кандай жазылат, ушулар тууралуу теманы алган болчубуз. Андан соң ошо 3 харакат бар. Ошолор тууралуу дагы кичине сөз кылган болчубуз. Ошондой кичине сүкүн тууралуу дагы айта кеткен болчубуз дейт. Андан соң фатха тууралуу өткөнкү сабактын темасы эле биздин фатха тууралуу сөз кылганбыз дейт. Жана фатха менен тамгалар кандай окулат, жана башка тамгалар бири-бири менен кошулуп окула турган болсо сөздөр кандай окулат, ушулар тууралуу мына өткөнкү сабакта биздин темабыз болгон дейт. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى سنشرع في إضافة حركة جديدة من حركات اللغة العربية وهي حركة الكسرة. Бүгүнкү күнү болсо ошол харакаттардын деген жаңысын алабыз дейт. Бул деген касра деген харакат. Ошол тууралуу харакет тууралуу сөз кылабыз бүгүн. آمل ألا يكون هناك عوائق قبل البدء في حركة الكسرة في الحروف بحركة الفتح، وألا تكون هناك مواجهة عشيرة بين الإخوة والأخوات بحركة الفتح. فلو طرحنا سؤالا: هل حركة الفتح أتقنها الإخوة بنسبة 70 أو 80%، أم ما زالت هناك صعوبات تواجههم في هذا؟ Анан бул теманы баштаардан мурда дейт. Биз мындай күтөбүз дейт, үмүт кылабыз. Буга чейинки алган фатха менен мүмкүн кандайдыр бир оорчулуктар, кандай бир түшүнбөстүктөр болбосо керек деп айтат. Анан деген ошол себептүү дейт. Биз өзүбүз тастыктап алыш үчүн сиздерге суроо беребиз дейт да. Бул жакта суроо ушул фатха менен фатха тууралуу деген кандайдыр бир суроолорубуздар барбы, кандай бир түшүнбөстүктөр барбы? Болсо айтсаңыздар болот. Эми же болбосо деген биздин мына угуучулардан бир 70-80% жакшы эле түшүндүңөрбү, кандай дейт. Фатха тууралуу кандай бир маселеңер болсо, түшүнбөй калган жактарыңыздар болсо, азыр шейхтен сурасаңыздар болот. من كانت عنده إشكالية فليبدأ مباشرة بطرح إشكاليته، وإلا فنشرع مباشرة في درسنا الجديد. Эгерде кимде бир кандай бир кыйынчылык болуп калган болсо, бул фатха менен байланыштуу азыр эле мына ушул жактан суроо алсаңыздар болот. Эгерде баары эле түшүнүктүү болгон болсо, анда жаңы сабагыбызды уланта беребиз дейт.
أظن شيخنا خلاص الدرس كان واضحا يا شيخنا، غاية الوضوح شيخنا، بارك الله فيكم. أظن هذا الحمد ما لله. الحمد لله. طيب، إذا سنأخذ في هذا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى حروف اللغة العربية بحركة الكسر. بحركة الكسر. نحن تعلمنا فيما مضى أن الحركات ثلاثة، وهي حركة الفتح، وحركة الكسر، وحركة الضم. المستهدف معنا في حلقتنا هذه، نحن هنا في حركة الكسر، الحروف بحركة الكسر. айтып жатат эми бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы бул ушу араб тилинин тамгалары касра харакаты менен дейт. Касра харакаты менен кандай болот? Эми буга чейин биз айткан элек дейт. Кандай эле араб тилинде деген 3 харакат бар деген болчубуз. 3 харакат бар деген бар деп өткөн болчубуз. Мына фатха харакаты, касра харакаты жана домма харакаты. Анан бүгүнкү мына биздин темабыз мына ушул касра тууралуу сөз кылабыз. Касра тууралуу бүгүнкү сабак. وقد سبق وأن تعرفنا أن الفتحة تخبرك أيها القارئ وأيها الناظر أن تفتح فمك فلا تغلقه عند رؤية هذه العلامة، وأن تكسر فمك فلا تفتحه عند رؤية هذه العلامة، وأن تضم شفتيك عند رؤية هذه العلامة. Эми биз айткан элек дейт, бул харакаттардын мааниси эмне? Сен качан ошо биринчи мисалы могу фатханын деген тамганын үстүндө болгон чийинди ушул белгини көргөн болсоң дейт, эми мааниси эмне деген болсобуз, ушуну көрсөң сен деген оозуңду ачышың керек болот жана оозуңду жаппайсың деген маани деген болчубуз. Ушул тамганы айтып жатканда, анан деген эгерде могу касраны көрө турганда сен оозуңду кандай дейт, мындай сындыргандай кылып, мындай ылдыйды көздөй айтышың керек болот дейт. Ал эми сен үчүнчүнү, могу үчүнчү белгини көргөндө анда деген эмне оозуңду деген мындай эриндериңди деген бириктиришиң керек деген деп айткан болчубуз. طيب، كيف تتم قراءة الحروف بحركة الكسر؟ سؤال الآن: كيف تتم قراءة حروف اللغة العربية بحركة الكسر؟ Эми суроо дейт. Бул жакта мына касра неме харакаты менен боло турган болсо тамгалар, анда алар кантип окулат? Кантип ушул тамга чыгат? أقرأها بكسر اللسان والفم إلى أسفل، فأقول إي، بي، تي، في، جي، حي، خي، دي، ذي، ري، زي، سي، شي، صي، ضي، طي، ضي، عي، غي، في، قي، كي، لي، مي، ني، هي، يي. هذه الحروف وطريقة نطقها بحركة الكسر. أعيدها مرة أخرى على وجه السرعة فلينتبه الأخوة والأخوات. إي، دقيقة شيخنا، بي. دقيقة وبين تفضل. وبعد هذا يا شيخنا. Мына айтып жатат да, касра деген бул деген кандай чыгат дейт. Бул деген тил менен ооз деген ылдыйды көздөй сындырылгандай болуп, анан айтылат да мындай.
Буга чейин мына эми азыр көңүл буруп турсаңыздар, мына бул тамгалар деген касра харакаты менен болгондо кантип айтылат? Мына ушуну азыр бизге Шейх Хафизахулла бизге азыр түшүндүрүп берет. Көңүл буруп мына угуп турсаңыздар, көрүп турсаңыздар. سأقرأها سريعا وليتبعني جميع الإخوة وليستمعون ولينصتون جيدا في كيفية قراءة الحرف بحركة الكسر. Азыр тез окуймун дейт. Тез окуймун дейт устаз. Ошондон жакшылап көңүл буруп турсаңыздар, мына кандай касра менен болгондо ушу тамгалар кандай окулат жана кандай айтылат. И, Би, Ти, Фи, Джи, Хи, Хи, Ди, Ви, Ри, Зи, Си, Ши, Ши, Ди, Ти, Ди, Ай, Ри, Фи, Qi, Ki, Li, Mi, Ni, Hi, وي يي. حرف الواو نسيته. وي. هل من أحد الإخوة يستطيع أن يشارك معنا بقراءتها؟ واحد أو اثنين. Биз менен катышып окуп бере алат. Бияктан окусаңыздар болот. Катышып окусаңыздар. Ким окуйт, микрофонуңуздарды кийгизип окусаңыздар. مسلم تفضل. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. تفضل. إي بي تي سي جي حي خي دي ذي ري زي سي شي صي ضي طي ضي عي غي في قي كي لي مي ني هي وي. بارك الله فيك. قراءة ماتعة ونطق سليم. أحسنت. هل من الإخوة؟ Өтө жакшы окуган дейт, ана өтө жакшы окуу дейт. Жана көргөм дейт. Дагы ким окушуй барбы? Дагы окусаңыздар болот. Дагы ким окуйт? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أيها الفاضل. إي بي تي سي جي حي خي دي ذي ري زي سي شي صي ضي طي ضي عي غي في قي كي لي ميم أمي مي. أحسنت. مي ني هي إي وي. بارك الله فيك. أحسنت ما شاء الله. قراءة طيبة ونافعة. أحسنت. فيك بارك الله، جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. طيب ننتقل إلى مرحلة أخرى من مراحل درسنا اليوم وهو الحروف بحركة الكسر. سنحاول
قراءة كلمات ثلاثية تحتوي على حركتي الفتح والكسر. Эми мындан соң эми башка деңгээлге өтөбүз дейт. Бул сабагыбыздын башка нерсесине өтөбүз дейт. Бул деген эме сөздөрдү 3 тамгадан турган жана ушул буга чейин алган биз 2 харакат фатха менен касрадан турган сөздөрдү окуйбуз дейт. مثلا لو قلنا كلمة ننتبه معنا لهذه الكلمة بارك الله فيكم. Google кылып турсаңыздар мына бул сөзгө дейт. الحرف الأسود بالإيش؟ بالكسر. والحرف الأخضر بحركة الفتح. سأكتب مجموعة كلمات والإخوة يستعدون لمحاولة النطق لنأخذ مشاركات بها بإذن الله تعالى. Мына бул жакта мына жашыл тамга жашыл менен жазылган бул деген фатха, ал эми кара менен жазылган бул деген касра болот. Бардык сөздөрдү жазат. Устаз андан кийин сонан окуп мына ушуларды окуйсуздар иншалла. فعل الكتابة تكون واضحة إن شاء الله. شيخ كمشي. نعم شيخنا واضح. الكتابة واضحة؟ واضح جزاك الله خير. الحمد لله. هنا الكل يستعد للمشاركة حتى نتخطاها سريعا. نعم. Dayar болуп турсаңыздар, катышканга dayar болуп турсаңыздар дейт. Тезирээк сабакты өткөнгө дейт. من يشارك معنا في الأربع كلمات هذه؟ Бул 4 сөздү ким окуйт? Биз менен катышып. نعم تفضل علي. ضحك. ما شاء الله. أنا أريد منك أن تقرأ بهدوء حتى يتعلم إخوانك كيفية التصاق الحروف في اللسان مع بعضها البعض. يعني أريد من الذي يشارك يكون عنده هدوء على الحرف في الصوت حتى يستطيع إخوانه وأخواته أن يلاحقونه في القراءة ويستفيدون. Устаз айтат, сиз акыр жайыраак окуганыңызды күтөт дейт. Жайыраак окусаңыз дейт, башкалар дагы сизден үйрөнсүн дейт. Кантип окулат экен, кантип айтылат экен. Али просит помедленнее читать, чтобы другие тоже обучились помедленнее. Хорошо. Tamam. ضحك. جميل. أعد. Again. ضحك. جميل. ضاحك. بارك الله فيك. كريهة. جميل. أحسنت. إرم. حميدة. جميل. بارك الله فيك. بارك الله فيك. ما شاء الله. هذا أمر جيد. هذا أمر جيد جدا. طيب هل أحد الإخوة يريد أن يشارك بهذه الكلمات أيضا؟ Дагы ушул сөздөргө катышам дегендер барбы? Муслим кана юрит шейхна, تفضل مسلم. تفضل يا شيخ مسلم. تفضل. ض حي ك. أحسنت. كريهة. إرم. جميل. حميدة. بارك الله فيك. بارك الله فيك. طيب سنأخذ تطبيق آخر
ليشترك معنا بعض من يريد المشاركة من الإخوة والأخوات. Başka önlüğünü alalım dedi başkanı. Başka dagы биздин сабакка катышууларга дагы катышып окуганга дейт иншалла. يعني الإخوة يستعدون في خلال ورقة العمل هذه إلى إتقان هذه أو قراءتها أو التهجي. نبي شيخنا مرة ثانية عندنا توقف الشبكة الله المستعان. أقول يعني الإخوة يحاولون أن يتهجون هذه الحروف حتى أنتهي من كتابتها. لا طيب طيب. Мына ушул тамкаларды көрүп даяр болуп турсаңыздар дейт. Мына устаз жазып бүткүчөктү карап даяр болуп турсаңыздар азыр иншалла окуйсуздар. يعني أنا أحاول أبرز لهم الحرف الذي هو بالكسر باللون الأحمر حتى يتعرفوا عليه. Жана касра менен болгон тамкаларды биз билишибиз үчүн мына аларды дейт, мына кызыл менен жазып коём дейт устаз. ويحاول أيضا أن يتعلموا مني طريقة رسم الحروف ويستفيدوا منها أيضا. Ошондой эле мына устаз жазып атканда тамгаларда кандай жазылып атат, ошону дагы көңүл буруп турсаңыздар, мына устаздан силер үйрөнөсүңөр дейт. Ошону дагы үйрөнө бересиңер. Тамгаларды жазымын. من يشارك معنا بهذه الثلاثة؟ Ушул сөздөрдү ким окуйт, ким катышат дейт биз менен. علي ومسلم يا شيخنا. لا بأس، أي إنسان يشارك، لا بأس بذلك. نبدأ بمسلم شيخ، تفضل. مسلم. أعلي صوتك يا مسلم. كشنا قطرة قطرة. ف ري ح. جميل. لا بي ث. أحسنت. غا ساقي. جميل. ف لي ما. أحسنت. ف بي ما. أحسنت. شاهد. جميل جدا، بارك الله فيك. جزاك الله خيرا يا شيخ مسلم. من يشارك معنا أيضا؟ داقم أخوت علي، تفضل. تفضل يا شيخ علي. فريحة. أحسنت. لا بي ثا. جميل. غساقي. جميل. فلما. أحسنت. فبما. جميل. شهد. جميل، بارك الله فيك. شيء رائع وجميل جدا، شيء رائع وجميل. طيب، أسأل الآن الإخوة والأخوات سؤال: هل هناك إشكالية في كيفية النطق بحركة الكسر مع حركة الفتح؟ من عنده إشكالية يرفع يده ويطرح مشكلته. Эми бул жакта суроо беребиз. Ушул фатха менен касраны бирге окууда кимде бир кандай бир кыйынчылык, бир орчулук, бир проблема болдубу?
болгон болсо, эгерде мына кобустарды көтөрүп айтсаңыздар болот. لا يا شيخنا، كل واضح واضح. الحمد لله الحمد لله. هذا كل ما يخص حركة الكسر، هذا حركة الكسر كل ما يخصها وليس هناك عليها مزيد شيء. هذا الحرف مثلا مزيد تأكيد إلى أعلى أقول فاء، لكن هذا إلى أسفل أقول ري، وهذا إلى أعلى أقول حاء، أصبح فاء ري حاء، وهكذا. мына ушул мына касра харакаты менен байланыштуу болгон нерсенин баары мына ушул эле болду дейт. Мына ушул эле бүтөт дейт. Демек мына караңыздар кандай болот экен, өйдөнү көздөй качан фатха болгондо фа деп өйдөнү көздөй неметилет, кетет. Өйдөнү тарап кандан ри дегенде ылыйды көздөй кетет. Жана кайра ха дегенде кайра өйдөгө кетет. جميل. إذا يمكننا الخطوة التالية التي بعد ذلك أن ندخل على الحروف بحركة الضمة، حركة الضم. Эми биздин кийинки биз ала турган темабыз бул деген бул тамгалардын дом харакаты менен кантип айтылат, кантип окулат ошону өтөбүз. بسم الله تعالى. إذا كان أحد الإخوة عنده سؤال يخص الفتح والكسر فلا بأس بذلك. Эгерде кимдир бирөөдө эгерде фатха менен же касра менен байланыштуу суроолоруңуздар болсо, анда айтсаңыздар болот дейт азыр. هذه الحروف التي سنأخذها الآن الحروف بحركة الضم، ولكنني سأختار الحرف الذي يكتب في وسط الكلمة، وهي كلها تنطق سواء في أول الكلمة في وسط الكلمة في آخر الكلمة، نطقها بالحركات واحد ليس فيه اختلاف. لكنني كنوع من التذكير لكم سأختار الضم على الحروف التي في وسط الكلمة مثلا، لكنها نفسها في أول الكلمة أو في آخر الكلمة أو في وسط الكلمة. Мен мындай дейт, мына азыр бул тамгалар устаз жаза турган, бул тамгалар домма харакаты менен окула турган тамгалар. Анан мен азыр жазып атканда дейт, устаз айтат, бул сөз тамгалар дейт. Сөздүн ортосунда кандай жазылат, мына ошолорду мен жазып көрсөтүп берем дейт. Ошо домма менен кандай болот дейт. А бирок айтылышы, мунун айтылышы деген сөздүн башындабы, сөздүн ортосундабы, сөздүн аягындабы айырмасы жок. Ошол эле домма болуп окула берет да, айтыла берет. Эмнеге муну ортосуна кылып жатам, силерге дагы эскертүү болуш үчүн дейт. Эскерип, мына сөздүн ортосуна кандай жазылат экен, ошолорду жакшылап эскертип калыш үчүн. شو ضو طو ضو عو غو فو قو كو كو لو مو نو هو وو يو. هذه الحروف في وسط الكلمة سنضع عليها حركة الضم، والضمة كما قلنا أنها واو صغيرة. Мына бул тамгалар сөздүн ортосунда болгон тамгалар дейт. Эми бул тамгаларга деген эмне кылабыз? Домма харакатын жазабыз дейт. Эми буга чейин айткан элек, домма харакаты бул кандай жазылат? Мындай кичинекей болгон вау тамгасы сыяктуу дейт. Сөздүн үстүндө жазылат, сөздүн үстүндө. سبق أن قلنا أنه حتى تستطيع نطق الحرف مضموما عليك أن تضم الشفتين، فمعنى
الضمة أنها تقول لك يا قارئي لو تفضلت ضم شفتيك عند القراءة حتى يخرج الحرف بطريقة صحيحة. эми мындай адетте эми муну туура айтыш үчүн буга чейин да биз айтып кеткен элек кандай кылыш керек. Адам өзүнүн оозун эриндерин бириктириш керек болот дейт. Жанагындай айткандай эмне трубочку деп коет. Ушундай трубочку бириктиргенде ошондо анан туура чыгат дейт. Мындайча эмне экен, бул белгиси эмне экен? Окуп аткан адам сен ошо эриңдериңди бириктир, жабыштыр деген маани. جميل جدا. أنا سأقرأها مرة وتستمعون إلي وأنا أقرأها لكي نتعلم نطقها بطريقة صحيحة. Эми мына азыр устаз окуймун дейт, мына окуйт. Анан угуп турсаңыздар жакшы, мына устаздан туура окууну үйрөнүш үчүн. أو بو تو ثو جو حو خو دو ذو. هذا حرف ذو عليه نقطة هنا صغيرة. ذو رو زو سو شو صو ضو طو ذو عو غو فو قو كو لو مو نو هو وو يو. هل يستطيع أحد أن يشارك معنا؟ هل فيه صعوبة أولا قبل أن يشارك أحد؟ هل فيه صعوبة في نطق أحد الحروف؟ يعني يحاول كل منا يمرر لسانه يمرنه، ونأخذ أحد المشاركات حتى يكتشف الإخوة أيضا ويلقيها علينا. Эми ким кандай бир түшүнбөстүк болуп калдыбы? Эгерде болсо айтыңыздар, же болбосо эгерде андай жок боло турган болсо анда ким анда биз менен катышат дейт, сабакка катышып, мына анан айтып атканда, мына азыр окуп атканда өзүңүздөр дагы мындай ушул неметип, ушу көнүшүңөр үчүн силер дагы кайталап, ушу тилдериңиз менен, эриңиз менен ушу окуп көрө бериңиздер дейт. من يشارك معنا؟ Ким окуйт буларды? Катышат. تفضل علي. أو تفضل يا شيخ علي. بو تو ثو جو حو خو دو ذو رو زو سو شو صو ضو طو ظو عو غو فو قو كو لو مو مو نو مو نو أهو وو يو. بارك الله فيك، مشاركة طيبة وناجحة ما شاء الله، شيء طيب. من يشارك معنا أيضا مشاركة قبل طرح الكلمات؟ Дагы ким окуйт? Жаңы сөздөрдү алардан мурда дагы ким окуйт, катышат? Уялбай катышыңыздар, катышып жакшылап окуп алсаңыздар жакшы болот азыр. أو بو تو ثو حو جو حو خو دو ذو رو زو سو شو صو ضو طو ذو عو غو فو قو كو دو لو مو نو هو وو يو. جميل جميل جميل. بارك الله فيك. طيب نكرر السؤال الذي نكرره في كل مرة
هل هناك صعوبة في إدراك الحرف بحركة الضم عند أحد الإخوة أو الأخوات؟ Hayra gaýrylak aýtylýar işte taýtyp aýtywatkan hayra berýän surawsy kimdir biröde, kimdir tugan arasynda biresinde kanday bir düşünbeslik bolup kaldyby, kanday bir oorçuluk bolup kaldyby. لا يا شيخ ناظم واضح واضح جميل جزاك الله. الحمد لله. طيب ننتقل الآن إلى دمج الحركات الثلاث مع بعضهم البعض في كلمة واحدة. الكلمات الثلاثية بالحركات الثلاث. Emin bundan soň uşul 3 buga çeýin biz öýrengen 3 harakat menen teň birge sözler, 3 tamanan turgan sözlerdi hazır mına alabız diýdim. Şolary biriktirip kanday okulat oşonu oşoga ötübüz hazır. كل يستعد للمشاركة. Daýar bolup tursaňyzlar, katışkanга daýar bolup aldyğı tamalardy karap turňuzlar. هذه مجموعة كلمات سنضع عليها التشكيل. إذن Şu ta sözler boldu emi bularga buna harakatlary nasıl koýabız? Bir bilgi berip koýabız. لعل الكتابة واضحة يا شيخ إسماعيل. نعم شغله واضح. طيب، من يشارك معنا في قراءة هذه الكلمات؟ Kim katışat biz menen? Tafaddal Ali. Tafaddal Muslim. تفضل يا شيخ. نصر جميل. حميدا لو تعلي صوتك قليلا حتى يستفيد الإخوة. كيف شغله؟ يعلي صوته، يرفع صوته قليلا حتى يستفيد الإخوة. علم. علم. أحسنت. قتل. فهم. أحسنت. درس. ردف. ما شاء الله. سلم. جميل. كتب. ما شاء الله جيد. هدم. جميل. رائع. بارك الله فيك يا شيخ مسلم. من يشارك معنا؟ Dağı kim okut?
تفضل علي. نصيرة أحسنت. حميدة رائع. علم جميل. قتل أحسنت. فهم أحسنت. درس أحسنت. ردف أحسنت. سلم أحسنت. كتب أحسنت. هدم. جميل ورائع، جميل ورائع، جميل ورائع. حقيقة تصل مستوى جيد ومتميز، ونحن نمشي بخطى سريعة ومبشرة إن شاء الله جدا. يعني إذا مشينا على هذا الوضع فإن نعم. شاء الله بعد فترة ليست بالكبيرة سنجد نفسنا عندنا القدرة على القراءة. Өтө жакшы дейт, өтө жакшы, өтө сүйүнүчтүү дейт. Ушундай жакшы, ушундай уланта берсек, мына тез эле биз окуганды үйрөнүп алабыз дейт. Тез эле үйрөнүп алабыз дейт иншалла. هل يريد أحد الإخوة غير مسلم علي بارك الله فيهما أن يشارك معنا؟ حتى لو أخطأ لا شيء فيها، حتى لو أخطأ لا شيء فيها نهائيا، الأمر بسيط. Ким окуса келип атат дейт. Биз бир ушу Али жана Муслимден Аллах таала экөөнүнө баары берекесин берген болсун. Экөөнүн башка дагы ким окуйт дейт. Каталар болсо деле дейт. Каталарыңар болсо деле эч нерсе эмес дейт. Окуңуздар, катышыңыздар. Шейх Абдурахим окуйсузбу? Абдурахим ака окусаңыз жакшы болот, окусаңыз. Микрофонуңузду күйгүзүп. Каталар болсо деле эч нерсе эмес. Окуңуздар, ким окуsu келген болсо азыр катышып. طيب، ما دام يعني أن الإخوة ليس عندهم استعداد، نأخذ تطبيق آخر مهم جدا معنا، وهو حروف رباعية أو كلمات رباعية وجمل تحتوي على حركات الفتح والكسر والضم. Эгерде эми да калган туугандарыбыз эгер даяр эмес болсо, анда мүмкүн эми кийинки сөздөргө өтө берели дейт. Эми 4 тамгадан турган сөздөргө өтөбүз дейт. 4 тамгадан сөздөргө жана сөз жана сүйлөмдөргө дейт. Сүйлөмдөргө ушул 3 харакаттан турган дейт. لو قلنا مثلا هذه الكلمة Мисалы ушул сөздөр мына.
طيب نضع التشكيل وننتظر من سيقرأ معنا إن شاء الله تعالى. мына белгилерин коебуз дейт. Эми жана күтүп турабыз дейт. Ким биз менен окуйт экен. من يستطيع أن يقرأ لنا هذه الكلمات وهذا التطبيق؟ Ушул көнүгүнү ушул сөздөрдү ким бизге окуп бере алат дейт. Бисмилла, катышыңыздар, окуңуздар. Olur Ali. عدودك. أريد منك يا شيخ علي ونحن نقرأ نتعلم شيئا جديدا. هناك حروف معنا اسمها حروف التفخيم. حروف ليش؟ التفخيم. عندما ترى الحرف معي، هي حروف التفخيم 7 حروف، اللي هي حرف الخاء والصاء والضاء والغي والقاء والظاء. أنا سأسهل عليك وأضع لحرف التفخيم باللون الأحمر حتى إذا وجدته تخرجه كبيرا عظيما ضخما. فنقول مثلا إيش يا شيخ علي؟ نقول عاضو عاضو ضو ضو. لو قلت عادو إذا هذه أيضا دو، ستخرج الكلمة هكذا عادودك. لكن الساعة نقول عاضودا بودا بودا. لو تلقي على هذا تفسيرا يا شيخ كمشي. Anladım şeyhim. Бул жакта мына карасаңыздар, мындай дейт да, Google көрө турган нерсе дейт. Хуруф тафхим деген таңалар бар дейт да, тафхим деген. Бул деген кандайлар? Мына устаз буга чейин жазып кетти. Мына бuyakta карасаңыздар, мына сот, дот, мына айн, то, хо болгон мына ушул тамгалар деген. نعم. Ана وخاء. гайн, хо ушул тамгалар деген мына бул тафхим болгон тамгалар да. Мына булар мындай кандайдыр бир мындай ооз, мындай кичине мындай кандай десем мындай. يعني يعني المقصود أنها إذا كانت من حروف التفخيم يا شيخ كمشي وعليها فتحة أو ضمة، يعني هذا كبداية، يعني بعدين ناخذ حروف التفخيم بشكل أوسع. لكن إذا وأنت تقرأ وجدت أحد هذه الحروف عليه فتحة أو ضمة ففخمه. إيش؟ فخمه، اجعله فخما كبيرا ضخما، املأ به فمك. ضاء ظا خاء صا ضاء وهكذا. мындайча айтканда ушул дейт да, ушул мына ушул тамгалар, буга чейин айткан тамгалар. Мына качан домма менен же болсо фатха харакаттары менен келе турган болсо, тафхим болуп окулат дейт. Тафхим деген кандай? Ооз толтурулган, мындай ооз толтурулуп бир чоң кылып окулат дейт. То есть мындайча айтканда алим немеде, то есть должен, оказывается, рот заполнять, то есть ты должен как-то читать эту букву, как она большая. تفضل يا شيخ علي اقرأ. عضودك. جميل، بارك الله فيك، إخراج رائع. أعظك. جميل جدا، ما شاء الله. فبصرك. جميل. فأخذه. أحسنت. جمعنا لكم. لا، هذه عاء، معلش يمكن أنا ما ضللتها، هذه عاء. نعم، نعيدها مرة أخرى حتى يستفيد الإخوة. جعل لكم. جميل، جعل لكم، أحسنت. حضر. الحمد لله. نعم، تفضل. أحدكم.
جميل، بارك الله فيك، تطبيق رائع 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 رائع. من سيظهر في أرض المنافسة ليبارز علي، أم أن علي هو دائما متفوق في عصر النبي وبعده؟ Ким катышып дейт, Али менен жарышат дейт. Же болбосо эмне бул Али дайыма эле алдыда болобу дейт неме. Пайгамбар учурунда дагы азыр андан кийин дагы ким жарышып эметет дейт. Ушул менен Али менен жарышат дейт. Катышып окуңуздар. Микрофонду күйгүзүп сөздөрдү окуңуздар. مسلم يا هيا يا شيخنا. مسلم، انتبه من قوة علي ولدغات علي، انتبه. عادو عضودك أحسنت. عضودك عضوك جميل. فبصارك أحسنت. فأخذه جميل. جعل لكم جميل. حضر أحدكم. جميل، رائع رائع يا شيخ مسلم، ما شاء الله. حتى الآن استفاد الإسلام من علي كما استفاد علي من الإسلام، فالأمر بينهما بالتساوي. Али исламдан кабыл алгандай эле пайда алгандай эле ошондой эле ислам дагы Алиден дагы бирөөнүн пайда алды дейт. يعني اليوم الحمد لله أنجزنا شيئا عظيما. الإخوة جميعا، هل يجدون صعوبة في قراءة هذه المنظومة بالفتح والكسر والضم؟ يعني هل يجدون صعوبة أم عندهم القدرة على قراءتها، ولو حتى يعني في تأخير شوية من القراءة، لكن عندهم القدرة على إدراك الفتح والكسر والضم وهكذا؟ Эми кандай эле кайра уруксат айтат. Кандай бир кыйынчылык болуп калган жокпу, түшүнбөстүк болуп калган жокпу, же болбосо дагы башкалар окуйласаңарбы дейт башкалардын. Эгерде жай окусаңар деле эч нерсе эмес да. Буга чейин айткандай эле болсо, катачылыктар болсо деле эч нерсе эмес. Окуп, микрофонуңуздарды күйгүзүп, катышып окуңуздар. Бисмилла, туугандар, катышып азыр окусаңыздар жакшы. Устазга сурап аткандан кийин окуп катышсаңыздар жакшы болот. Каталар болсо деле эч нерсе эмес. Баарыбыз деле бул жакта окуп үйрөнгөнгө келип турабыз, угуп турабыз. طيب، على كل حال لعلنا نكتفي بهذا القدر حتى نستعد في الحلقة القادمة جيدا إلى درس جديد من دروس اللغة العربية، مهم جدا ورائع معنا، مهم ورائع معنا، نستعد له إن شاء الله، وهو درس المدود الثلاثة. المدود الثلاثة، فالذي سيتقن هذه سيجد سهولة جدا في إتقان المد بالألف والياء والواو. ومن بقيت عنده مشاكل هنا ستنتقل المشاكل التي هنا معنا في الدرس الجديد. فآمل من كانت عنده مشكلة لا يخجل ولا يسكت عليها، بل يخبرنا بها، ولو نتداركها غدا أو بعد غد لا بأس بذلك، حتى ولو على الخاص لا بأس بذلك، حتى تمشي المجموعة كلها مع بعض بإذن الله تعالى.
Эми мындай эле эми мүмкүн эми кандай болсо дагы ушул менен бүгүнкүнү токтотобуз дейт. Бүгүнкү сабакты бүткүрөбүз дейт. Кийинки сабакка биз даяр болушубуз үчүн дейт. Жакшы даяр болуп, даярданып турушубуз үчүн дейт. Эми кийинки сабак бул өтө маанилүү дейт. Өтө маанилүү сабак болот. Ал эмне дейт? 3 мат тууралуу. 3 мат деген мааниси эмне? 3 созулма. Араб тилинде 3 созулма белги бар. Ошолор 3 созулма тамгалар тууралуу сөз болот кийинки сабагыбызда. Анан эгерде бул азыркы буга чейин өткөн сабактарды жакшы түшүнгөн болсо, анда мындан кийинки сабактардын баары эле ошол созулмалар дагы ал үчүн жеңил эле болот дейт. А эгерде азыр кимде бир кыйынчылыктар, түшүнбөстүктөр болуп аткан болсо бул жакта, ал ошол эле түшүнбөстүктөр, кыйынчылыктар кийинки сабактарга деле өзү менен чогуу бирге кете берет дейт. Ошолор эле кайра эле ошол эле пайда боло берет дейт. Ошондуктан эч тартынбаңыздар дейт, коркпоңуздар дейт. Азыр эгерде түшүнбөстүктөр болуп кала турган болсо, мына азыр сурап алыңыздар. Же болбосо азыр болбосо эртең деле сурасаңыздар болот, же эртең же бүрсү күнү деле эгерде суроолорду мына өзүнчө мына личкага чыгып жазып сурасаңыздар болот. Мына устаздан кайсы бир убакытта, ар убакытта жазып сурап тактап алсак болот. Ошондуктан жакшы баарыңыздар тең эчтеке ушундай түшүнбөгөн жактар эчтеке калбаган жакшы болот. Жалпы баарыбыз тең ушу сабакта катышып аткандар баарыбыз тең бир деңгээлде болуп, бирге кетишибиз үчүн сабактарда. لعلنا يا شيخ كمشي نكتفي بهذا القدر حتى جميل نجعل لهم نوعا من فسحة من التدريب وتمرين وترويض النفس على هذا. طيب شيخنا، جميل شيخنا. كيف ترى؟ أظن هذا جميل شيخنا لكي نستعد للحلقة القادمة. بارك الله فيكم شيخنا. جيد، سأرسل طبعا واجبات على الجميع أن يشارك فيها حتى يستفيد. بدون المشاركة في كتابة الواجبات التي نرسلها سيكون التحصيل ضعيف وغير مجدي، فالإنسان يعني يحاول أن يجتهد، يضغط على نفسه ويشارك بالكتابة والمقاطع الصوتية المقروءة، لأن الممارسة مهمة جدا في تثبيت المعلومة وسرعة التحصيل وكثرة التحصيل. Эми ушул менен бүтүп эми бизде бул жакта дагы бизде үй тапшырмалар болот, важибаттар болот. Ошолорду дагы ошолорго көңүл бурсаңыздар дейт. Анткени үй тапшырмалар дагы булар маанилүү дейт. Буларды аткарышыңарда анткени кандай бир түшүнбөгөн жактар болсо ошолорду түшүнүп аласыздар. Эгерде бир оорчулуктар болсо ошолорду же мисалы бир кандай бир оор жактарды деген жеңилдетип аласыңар өзүңөргө дейт. Эми мындайча айтканда ата өтө көп пайдасы болот да. Эми эмне кандай кыласыздар? Бул үй тапшырмаларды буга чейин эле силер жөнөтүп аткандардай эле видеого тартып, ошо өзүңөрдүн үнүңөр менен жанагы окуп, ошондой кылып жөнөтөсүңөр дейт. Бул өтө маанилүү дейт. Мындай көнүгүүлөрдү аткарып туруу бул деген өтө тез түшүнүүгө ушул темаларды өтө тез жылууга дагы бул өтө жардам берет дейт. الجميع يشارك، حتى لو أطفال صغار، حتى كله يشارك حتى يتثنى له إتقان ما يمكن إتقانه. Баарыңыздар катышасыңар дейт. Ал эмес жаш балдардан бери, жаш балдар дагы баарыңыздар катышсаңар болот дейт. Бул темаларды биз жакшы бышырып бекемдетип алышыбыз үчүн. جزاكم الله خيرا على صبركم وتحملكم وجلدكم في سبيل تحصيل العلم الشرعي، وأسأل الله ألا يحرمكم الأجر والثواب. وشكر الله لكم وشكر الله لأخي فضيلة الشيخ كمشي على هذا المجهود الرائع. Эми аягында устаз биз үчүн кайра эле дуа кылып жатат, айтат Аллах Таала сиздерге Аллах Таала жакшылыктары менен сыйлаган болсун. Сиздердин ушул сабыр кылып жана чыдап угуп турганыңыздарга жана ушул илим жолуна силер умтулуп аракет кылып атканыңыздарга Аллах Таала баарыңыздарга өзүнүн жакшылыктары менен сыйлаган болсун. Жазакаллах хайран шейхана.